ibali ngalonto but cela uyibambe lo namandla banihambe nobabili. Glory to Jesus. Mekule ndawo tata uMkantini osimisiweyo izono zami zixolele Yesu yayinceda impilo yami. Ngumzotho ke zola uMasithathu ikhaya ke lisedikeni umhlaba waseAlice, kodwa umzi wami uselalini ePhumlani eMonti apha eBhayi ndihlala eForest Hill phakathi emajonini sisebenza phaya emajonini. Glory to Jesus. Kodwa konke oko akubalekanga, okubalulekileyo ndisindisiwe. Yesu uyayinceda impilo yami. Imiso ngemiso uThixo uncedana nempilo yami. Amen. Noba nimekule ndawo nje ndithembe yena. Glory to Jesus. Ndinomsebenzi ke endawo asayinelwayo wathiwa igama kwathiwa iHand of God Revival Ministry. Lithiwa kumnini umsebenzi ndafika likhona nami lokha kuthiwa iHand of ndafika wathi mandikhokhele. Glory to Jesus. Ulapha ke eWesley eNdlovini lapho ndikhonsela khona. Glory to Jesus. Lokwana ndingumuntu omfitshane kakhulu. Glory to Jesus. Sinisiwe ke bangcwele insindiso ndifumene kanzima. Ndifumene insindiso ndingathandi. Glory to Jesus. Kodwa uThixo wayenceda impilo yami. Glory to Jesus. Amen. Ndizamcenga inzima into yalapha, inzima into elapha. Ndizamcengana naye ukuba indingene kakuhle ezweni. Glory to Jesus. Oh my God. Sinizwe banjibele mina ndithwasile. Ndingelothwasana ndisisangoma. Ndinamathwasana, ndinotishara, ndinonesi, ndinepolisa, ndinogqirha, ndinabona befundisi endibani bafaka iplate. Amen. Glory to Jesus. Since mna ndiyinhlaba yasemanzothweni. Khwetyana yonke uqale umuntu uguguthe bezisima inkomo uthi masilindela mfana wasemanzothweni useBhayi. Uzayihlaba ikhali. Kulindwe mna. No. Amandla ivangeli lisaphila lisaphila. Jesus. Livangeli elinamandla. Glory to Jesus. Nansinswe bangcwele into yokubheka eSwazini ibingeyonto ecaba ndiqhekeke inhloko ndifuna ubheka eSwazini hayi. Bendihamba ngeCorol 1.6 bengiphuma beBhayi ndithi ngibheka eSwazini. Lolanda umthi bengawuthengi umthi benduka bengawufuna umthi. Afika lenkosi. Andithi uYesu uyinkosi. Hlangana namhlanje. Awuthi uYesu uyinkosi. Ungalinganisi mina. Mnandazi uYesu oyinkosi. Efika phakathi kwezinye inkosi, afike ongabe. Haleluya. Inkosi sikhothana. Yes, oh my God. Andithethi na ngoYesu omve eshunyayelwe esiqekuneni. Ngedidibene naye mina. Ngambona ebulala inkosi zasemanzothweni zilala. Ngambona ebulala inkosi zasesithathwini zilala. Yayema lenkosi yathi nothi ngalu. Jesus. Sindiso inamandla. Sindiso ithembakele. Sindiso yakwazi ukwehlukanisa umuntu nesono. Namhlanje mhlana nitshisa imithi, mhlana nitshisa amayeza, mhlana niphiliza indumba, babekhobeke efestile lali bathi uzawuphambana nomfana. Angaphambana. Ngoku nemoto enye, ngoku ndinemoto ezintathu. Ayikuba ndiyaqhaya kodwa Jesus. Hallelujah. Angaphambana. Bantwana bami basekhona endlini. Akukabikho nomnye ophambanayo. Ungoyikiswa izinto ezingaphiliyo. Thembele kuvangeli. Mbambe izwi lakhe. Mveka kuhle.
ndithi bambelo ungabambi igama lankonzo, ungabambi indoda yamntu, ungathembeli kum, kodwa uhambe nje izwi lakhe, ngoba lilo elinamandla izwi lakhe. Glory to Jesus. Hambe nje izwi lakhe. Uzakushiye mntanami, uzakushiye mamam, uzawuhamba nawe xa ubambe. Uthi xa umane umlanda uthi wena uthe ezwini lakhe. Hallelujah. Ithi fika indlala uthi Thixo uthe you will provide. Zambona uzawuphendula. Kodwa ubuzamana umlando uThixo manje umbiza koCirha koJwarha manje umkhangela kobanibani. Sabangathi akekho uthi. Khawuqonda uThixo ngemisebenzi yakhe ngezwi lakhe umvu uThixo uzawuthi. Amen. Glory to Jesus. Now Ngicimba ke ngoku niyangazi ke ngusisi, uyayazi bangubani mephambi kwakho. Sizawuyezwini. Glory to Jesus. Oh my God. Cela abantu abakwazi ukufunda abanamabhayibheli. Glory to Jesus. Funa nje ngibambele indawo ezimbili apha eBhayibhelini yakho. Uzonibambela Indumiso 137. I know 137 is a song from school. Ngibambele Indumiso 137. Andibone kakuhle la ningayibhala ilani kwethumekeke kule phone ningakhathazeki. Indumiso 137. Akungayifundi ibambe ithe ibambe. Ubeso ozayifunda yile. Uqale ngale. Funa uqale ngencwadi kaSamuel. First Samuel ukuqala chapter 19. Samuel wokuqala chapter 19. Samuel wokuqala chapter 19. Verse 22 if I'm correct. 22 yes. Verse 22. Waya naye eRama wafika kwiqula elikhulu eliseku. Wabuza wathi baphi na uSamuel noDavide? Kwathiwa nabaya eNayoti ngaseRama. Yes. Waya khona eNayoti ngaseRama. Yes. Umoya kaThixo wamfikela naye. Wathini umoya kaThixo? Wahamba eprofeta. Wada wafika eNayoti ngaseRama. Glory to Jesus. Wazihluba naye iingubo zakhe. Waprofeta naye phambi koSamueli. Cela ufunde Indumiso 137. Ufunde nje 1 up to 3. Verse 1. Ngasemilanjeni yaseBhabheli sahlala phansi khona. Salila sakuyikhumbula iZiyoni. Emingcubeni phakathi kwayo sazixhoma khona iihadi zethu. Ngokuba khona apho abathimbi bethu basibiza izango zebhola. Khona apho abathimbi bethu basibuza izango baceba sihlabelele ingoma yaseZiyoni. Uthini ophendula? Abathuthubisi bethu besibiza uvuyo besithi sivumeleni ingoma yaseZiyoni. Singathini na ukuvuma ingoma kaYehova emhlabeni wolunye uhlanga? Mfundisi uThengcela uthandazo. Baba izwi lakho namandla. Awu. Uzawuchitha konke egameni likaYesu ngalo izwi lakho nasebusuku liwalaphakade uzawudala into engenawudala indoda yamntu, uzawudala into engenawudala inkazana, kanti uzawudala ngezwi ngoba lilo elisiqondisa indlela. Thetha ngalo ebusuku, thetha ungakuyakala egameni likaYesu waseNazaretha. Siyabonga in Jesus name, amen. Thank you Jesus.
Xa sibuyela kwincwadi kaSamuel, Yeah. apha nguSawule. Lethi iBhayibheli lamu uSawule uthumele iigroup zantathu Amen. ezithumela bamazihambe ziyokhangela uphi. Kwathiwa nanko eNayothi. Yes, Lord. Wayikhupha igroup yokuqala. Lethi iBhayibheli lamu yathi xa ayifikanga kuye, ithi yawufika nje kumhlaba ahleli kuwo. Hallelujah. Ithi umoya oyingcwele wafika phezu kwabo baprofeta nabo. Hallelujah. Wathi usalokhe andiyiqondi le nto yenzekayo. Wathumela igraphu yesibini, nayo ayifikanga kuye, yafikela kumhlaba omele ndoda kaThixo, yafika yaprofeta le group. Glory to Jesus. Umhlaba, indawo, Jesus. ingaba yi-office, ingaba ngumzi wakho, ingaba imoto yakho, kodwa xa uhleli kule ndawo, hayi umoya oyingcwele uhamba nawe. Azifika iintaba ziyafika, zifika itshintsha ilanguage yazo, ngoba u-surround way. Glory to Jesus. Ivumba lamazulu Hallelujah. uthi zafika iintshaba zathetha ilanguage yamazulu. Jesus. Mfundisi wami nakulo mhlaba wasekamva Hallelujah. zizawufika zithatha ilanguage yasezulwini, zithi zizenza bubi kodwa ilanguage yasezulwini ifika ibongamele. Hallelujah. Jesus. You have no reason to stress, to worry. Hallelujah. Hlala kuJehova, hlala kuThixo. Glory to Jesus. Themba uKristu ngoba ivangeli lisenamandla, asaphila. Le nto Hallelujah. isasebenza namhlanje, isaphila le ndoda. Themba lona. It doesn't matter babeza kuwe ngayiphi na indlela, it doesn't matter babeza kuwe bebeke luphi uzithobo, kodwa themba uThixo. Umhlaba ubekuwo awuzimelanga, umhlaba ubekuwo unikiwe unyathele. Ibabizo yakuthuphayile ayikuthuphela by accident, amazulu akufakile bona. Why should I fear? Why should I fear? Hallelujah. Ivangeli, Hallelujah. ivangeli lisekhona lisekhona. Unxaki umoya wenthandabuzo, umoya Hallelujah. wokungalithembi ivangeli. Usibona siqhakazela sisehla sinyuka, sisiya emaxhweleni, sisiya kubaprofeti, asilithembanga ivangeli, asilibambanga izwi lona sisalazi. Sesilahlekwa yi-identity yethu, engaphambi eyozibuza yena emntwini, ngifuna ukuthela bani nathi ngubani. Hallelujah. Never yini identity yakho, you are lost. Why are you going to go back to God and get your identity Hallelujah. and trust the word of God? Ngoba Jesus. linamandla izwi lakhe. Glory to Izwi Jesus. lakhe liyadala, izwi lakhe liyakhusela, izwi lakhe lenza yonke Glory into. to Jesus. Linamandla lento. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngemali ivangeli iyasindisa lento. Ivangeli yamenza umuntu angenwa bento. Jesus. Kusindiswa, ndisindiswe ndilandelwa yifamily yonke Hallelujah. esixeko esilalini yasephumlani sihamba emveni kwami ngoba sigade bandiphatha umkhonto. The day ngiqala ukwamkela uYesu ngilahla umkhonto, namhlanje ndiyinkomo edla yodwa, kodwa ndihamba noYesu. Andihambi ndedwa, ndihamba noYesu. Ungoyikiswa zinto ezingathethiyo, ungoyikiswa zinto. Vumela uYesu, vuma abantu bakushiye, ngoba le nto xa uwedwa ukhona velayo amandla wayo. Jesus. Ifemeli yaqhela umyakude, Glory to Jesus. but
ndaqala ndalandwa bakalele lo angenwa lapha emuntu wasedikeni esifuna ntoni umuntu ke lowo into mistake friends was Jomba nidibene ngantoni Hallelujah. Jomba ni friends siyadibana ukuba amazithanda wena kanti azithanda wena zithanda lento ikuwe yawusuka lento ikuwe yakushiya ifriend ngoba lento ikuwe ayisekho lento azifuna kuwe ayisekho. Hallelujah. Friends, Jesus. so it is in the family. The moment uphelwa ngumsebenzi, the moment ungaphangeli, the moment uba under attack yezifo, uyayibona ifamily yaqhela. Umuntu lo kodwa uYesu ongashiyi umuntu ongadluli esizini so ulele ngeqala uthi buya ntwana buya buya ntwana buya la kuphela lonke ixesha lakuyekeni imiso ngemiso he's waiting for your call. He wants you to come to him. He's going to respond. Akabusuku akalali akazeli. Hallelujah. Very good, Jesus. Wala lena ke. Uthandaziwe ngalo msebenzi. Ngicela uconfirm nje lo. Uthandaziwe ngalo msebenzi. Hallelujah. David kasemelanje. Yesebhabheli. Kasemelanje. Yesebhabheli. Hallelujah. Sisababeka phansi. Amaxilongo wethu. Sasithatha mics. Sasibeke eqaleni. Glory to Jesus. Bear in mind. Ibhabheli usekuthinjweni. Bear in mind. Ekuthinjweni awenzi into oyithandayo. Wenza lento uyixelelweyo. Ngento uyixelelwe ngayo. Uthi David esasisekuthintjweni. My God. Uthapekuthinjweni sayihlabelela le ngoma. Uthapesithimbile. Ababesithimbile. Oh my God. Bathi basibize ingoma yethu eyabosirayeli. Uthi singayenza kanjani? Sifuna ingoma yezwe lethu, ilizwe lentimbo. Singayenza kanjani? Sithi sisakukhomokeli, sibehave ngathi sikhululekile. Asingakhululeki. Singahlabelela kanjani? Ikhona iwenyoko yesono. Set me free, Lord. Khulule Christ. Ingoma yona seyethu. Ingoma yona yethu. Kodwa ngeke siyicule ezweni lokuthinjwa. Ungavumi siswami uhlale ezweni lokuthinjwa. Necebo kaJehova. Ungavumi mama wami uhlale ezweni lokuthinjwa. Nendlu kaJehova. Abenzi move ngayo. Ungayiqosi yabo. Uthi swami inceku zikaNkulunkulu. Abane message. Bahlele ethaveni nayo. Bahlele endlini. Bahlele ethinjweni. Singahlabelela kanjani ingoma yasezulu ezweni lokukhuleka ezweni lokuthinjwa singahlabelela kanjani angikwazi mama wami ngiyavuma usinisiwe angikwazi ba uphila kwempilizwe kungenzeka ba usebhabheli okwakaloku nje kodwa kule bhabheli ukuyo khumbula icebo ingoma sesiyoni incasa yayo yaziwa nguwe intshaba zakho aziyazi icebo lakho intshaba zakho aziyazi ingoma yakho ingoma badlala ngemfundiso sebeyifumene badlala ngemfundiso sebeyinikwe isimanga badlala ngomnqamlezo sebewuthwelile bawufuke bawusedakeni indaba yini bahlabelela ingoma sesiyoni kwilizwe lasebhabheli singahlabelela kanjani singashumayela kanjani sihlelwe ngumoya wobufebe singashumayela kanjani sibanye ngumoya webrasi sishumayela kanjani
singakhange sithethe noKristu Hallelujah. uyashumayela kanjani Jesus. asikwazi inkomo yasesiyoni kuyihlabelela kuphela Hallelujah. soyihlabelela sakufika in the presence of God sithuvele Thixo wethu uthulukile sibalala oh my God lethi iBhayibhile labo kwakulexesha bakuthiwe amadoda onke ezisixeko mawaqobude eThixweni othile. Hallelujah. Oh my God. Jesus. iBhayibhile lami lendoda yathi mina angisayi kuze ngiqobude Hallelujah. nakuphi na uThixo Jesus. ivile decree phumile aqobude komnye uThixo Hallelujah. athi mina angizoqobuda komnye Glory to Jesus. uxela ke secret into eyayinceda into Hallelujah. babengayazi ukuthi kunenqaba kule nqaba babenze ifestire yaze yafeyisa eJerusalem Jesus. iBhayibhile langwesithi xa engena ezothandaza aguqe ajonge izinhloko yakhe efestireni ejonge eJerusalem Hallelujah. afakana amandla aseJerusalem Glory emva to Jesus. ngizokuxelela ngale njikana namhlanje wakhumbula iJerusalem khumbula amehlo wakho waphakamisele kuyo ibhaki lomgqibelelisi it doesn't matter bangapha bakujikela ngasemva it doesn't matter bangapha bakulena abakulandelayo phakamisa amehlo wakho uwabhekiselele kuyo ibhaki lomgqibelelisi Glory to Jesus. uyihlabelela kanjani Hallelujah. ingoma yasezulu Jesus. ezweni lokuthixo hlabelela kanjani ingoma eseziyona ezweni lokuthixo Hallelujah. Jesus. sasibeka phansi incwadi yendumisi sasibeka phansi sasixhoba osicinezeleyo wathi master njengamamela mama wami xa usesemhlabeni wasebhabheli zinawufika iprincipalities zobumnyama ebusuku zizokukhumbuza uyayazi nalento uyilandelayo uba ayinamandla zikukhweshine ngensindiso oh my God ungekakhweshinwa ngensindiso ngabantu abaphatha iBhayibhile awubakhweshinwa ngabantu awaziniswe enxibeni khona basindisiwe banxiba ikhona kodwa bayakhweshina ngensindiso Glory to Jesus. basebhabhili bahlabelela ingoma yasezulu besebhabhili asihlabeleli eBhabhili siyaphuma eBhabhili siyaphuma ejongomela usabophekile zama uphume kule ndawo bophekeliyo usasindeka akwazi uhlala ndawoninye ulokhu udumisa uThixo phakathi ethaveni phuma ethaveni uzawuyiva ingoma sesiyoni Glory to Jesus. usamanye waconsulta sesebhabhili phuma Jesus. ingoma sesiyoni ehlakilwa naphi na oh my God Hallelujah. iBhayibhile lami igroup eyayithunywa nguSawe can you imagine kwakusenzekani ngela xesha Jesus. ube nomfanekiso wasenqondweni Hallelujah. Saul was a commander. He was a commander. Kwi-environment yethu wayengukene Jesus. wayephatha operations. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Now, i-platoon yokuqala normally it's about 30 people, 10 or 30. Xa kuthiwa wakhupha igroup ezintathu it means babehamba in tens ibe i-platoon. Meaning by 10 there's sections. Section yokuqala yafika kulo mhlaba. Yaprofeta. Hallelujah. Indaba yini? Kulo mhlaba Jesus. uhlala indoda enothixo. Kulo Hallelujah. mhlaba Jesus. uhlala umuntu ophethe usibumbono. Kulo mhlaba abona lo mhlaba sime kuwo. Usuka lo mhlaba upheka ngapha. Uzaphuma isiprofeto. Hallelujah. Upheka ngapha uzaphuma isiprofeto. Akukhathaliseki into
worshipper noma lisoka liphicala lizawufika lingakuboni liprofete Hallelujah. Glory to Jesus. ikantholakala Hallelujah. ikantholakala Hallelujah. ungamangali bayokufikela mama endlini yakho bathi emasipale uvile umabani uthi naye ebekhona kodwa ingane ufike usenayothi igama kaJehova ufike iphezu kwakho ayazise naye ebekhona Jesus. umhlaba bekhona naye. Hallelujah. Now the commander he decided it is enough. It is enough. Jesus. Namadoda bathembele awabuye nanto endifunayo. Now Hallelujah. it is my time. Okay. I'm going down myself. Hallelujah. Ilandele lento ngolhlobo. Zile-level ezi zezi-challenges nezilingo empilweni yakho Jesus. ziza ngokwama-level. Hallelujah. Siyeza kulo nyaka i-challenges uzibona uba ezi zikwi-level yakho umelane nazo athi obezithumele ezi-challenge athi no akaphumelelanga this year atshintshe kunyaka olandelayo athumele ezinye ngenye i-engile ngenye indlela nazo zifike kulo mhlaba ume kuwo ufike unqobe athi no it is enough, let me get my gears up aphume yena ngoku ufike ukwenzima ingathi umultiplyekile. Have the understanding ukuthi this time is a commander coming on ngokwakho. Jesus. Uthi ubuqhele ulala endlini nabantwana bakho bonke bekhona uthi uqhele ubafonela ubafumana athi umyeni wakhe beqhele ufika every day endlini kulona unyaka atshintshe Hallelujah. enye level enye group kodwa uba you are in good standing with God sizawufika kuwe. Hallelujah. Prophet Jesus. sizawufika jonga mamela uthebe ngekho iveki yonke xa iqala udibana ebuyela endlini akakujonge athi uyamazi bandibula nje bendingabuyanga nje izolo bendibuya gali bendivalelwe ngubabani awukabuzi inamandla le nto awukenzinto awukabuzinto ngoba ufike kumntu ombetha amandla enkosi. Glory to Jesus. Bathi usathana no okay usabe no okay ndiyangokwami xa esiya ngokwakhe uyibuza engungqondo i-tactics zonke. Glory to Jesus. Ngicela uphinde ufunde la ndawo ithi usenayo uthi ufike ufundele ufunde la ndawo usenayo la ndawo ithi wafika naye wa prophet Samuel. Verse 22. Yes. Waye naye eRama wafika kwiqula elikhulu lelisekubuza. Wabuza wathi baphina oSamuel noDavide. Yes. Kwathiwa nabaya eNayoti ngaseRama. Yes. Waya khona eNayoti ngaseRama. Yes. Umoya kaThixo wamfikela naye. Wahamba eprofetha. Glory to Jesus. Wade wafika eNayoti ngaseRama. Ufike senzani? Ufike nayothi ngaseRama sesenzani? Seprofeti. Wena ukhaliswa yintoni wena? Utheni lento uzawuxakeka ngama-devil worship, uzawuxakeka ngamagqirha, uzawuxakeka ngabakulekayo nabangakuleqiyo, nabakuthandayo nabangakuthandiyo. Utheni lento ungazuxakeka ngoThixo? Hallelujah. Indawo yakho yokuma. Hallelujah. In good stand with God. But once you start to be in a good stand with God, whatever ekhangelana nempilo yakho ayisela amandla ezolimaza impilo yakho. Ngoba lento inamandla yona iyodwa. Glory to Jesus. Uqalela lento. uDavide wayenawo umkhosi. Wabengekwazi ukudeploya in positions athi hambani niyohlasela ngoba wayesazi uDavide uSawule uyamfuna uyamkhangela. Hallelujah. So makakuxelele xa uhleli nguThixo uhamba noThixo Jesus. awethu Glory to Jesus.
into ekwenza mama uthi yenzeke njani lento awuhlelanga noThixo. Hallelujah. Is either awuhlelanga noThixo or you are ignorant. Yeah. Ngoba uThixo wethu uyathetha. Yeah. uThixo wethu uyasilumkisa. Jesus. uThixo wethu uyasikhilela. Kodwa ukuba une-ignorant uzawuthi uThixo akathethi. Hallelujah. Sifike ngethina sithi wethu uThixo uyaphila. Jesus. Owethu uThixo uyasindisa. Hallelujah. Unendlebe unamehlo Glory to uyabona. Jesus. Owethu uThixo usikhathalele. Ngoba simi kunye naye. Ekazi abantu bakanje athi uyaphi? Mfethu uyaphi? Hayi ndihamba uyaphi? Hayi ndihamba nje. Asinaye kunje evangelini. Hallelujah. Uthe hayi ndihamba uyaphi? Hayi ndiyaphi eshop uyaphi? Yokwenza hayi ndihamba nje. Udlalela esandleni sikaSathane. Jesus. Xa uvuka have a purpose. Yeah. Oh. Xa uvuka today I want to achieve 1 2 3. Hallelujah. Ubuke wathi ndivukile nje khona ndizawuhlala nje. Udlale esandleni sikaSathane. Satan Hallelujah. will give you something to do. Uzokukhombisa ukuthi uyenze njani ukuze ibe successful. Once into ayifunayo yagqibela uyakushiya. Athi yakuyeka ke ngokuzibonela ba wena uzayimanage njani. Akasekho kuwe. Ihlabathi lijonge wena lihlekisa ngawe. Jesus. My God. Ubona kugcwele izangoma apha endleleni. Ubungasibambi isangoma usibuze ba lento uyithathaphi. Sathi hayi nami lento andiyazi kodwa ke ndivuke ndinalento. Ngibona kanje indaba uleli ungenambono ungena vision yanto unganqweneli into ehloko nakho akunika into yokunqwenela uSathane athi nqwenela lento. Have a vision, have a plan, have a dream. Uzohlala uthi ngibona ukuthi uyathetha. Hallelujah. Glory to Jesus. Jesus. Uyathetha. Glory to Jesus. Hallelujah. Ignorant. Uyakhuza. Uhayi wakhe usoft. Hallelujah. Uhayi wakhe usoft. Glory to Jesus. Kodwa unothando futhi akancami. Uyaphikelela. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Sifuna ukususa ifear Yeah. kubazalwane. Jesus. Kufanele ubusele ithemba lokuthi lento isenamandla. Lento Hallelujah. isaphila. Lo Kristu sasebenza. Igama lakhe lilodwa linamandla. Izwi lakhe lisamanifesta namhlanje. Athe uyakwenza usakwenza namhlanje. Izwi lakhe alijikeli namhlanje. Glory to Jesus. Ndenda mdala. Akaze Hallelujah. ndambona elishilungisa. Namhlanje usathembakela usayinkosi. Namhlanje usakwazi ukuvula indlela elwandle. Namhlanje ingilosi zakho saziyalele ngempilo yakho nangempilo yabo. Namhlanje izithunywa zamazulu sasihambile. Glory to Jesus. Athe uzakwenza. Glory to Themba Jesus. izwi lakhe liyaphila linamandla izwi lakhe linguye lithembe. Hallelujah. Nakho ivangeli Jesus. namandla ivangeli Hallelujah. namandla Hallelujah. ivangeli namandla ivangeli inamandla. Ungayithuki levangeli ungayithathisi lento ungayisekeli nganto lento inamandla iyodwa ilunge iyodwa. Hallelujah. Amandla lento Glory to Jesus. bona ilizwi lithi ngikangihlela ofisini ngiyila bona lento ethi lencwadi yendomiso izivekeza yahlinyembezi sakhe sisathi esahlala phansi saliwe Jesus. seyahlaza inyembezi ngoba ndine understanding ukuthi ndingayihlabela kanjani ingoma yasaziyoni isephansi kwengqikivo. Ndingakhwaza kanjani igama likaJesu ndisaqhakazela zinto zezwe ndiyanyanzeleka into
ngiyacela manje ukhe ube ne-pride ngevangeli, Hallelujah. ube nomona ngevangeli, Glory. uzihle ngevangeli, uqhayise ngevangeli, ube ne-confidence ngevangeli. Hallelujah. Ezonto azikwazi ukwenzeka xa usamane ubizwa ezikoneni, usamane ufumaneka kwesinye indawo. Hallelujah. Ingoma sesiyoni uzayihlabelela ebhabheni. Glory to Jesus. Into ebesungabi na-confidence na-pride, izolo nekakade lakho shiya, lahla. Hallelujah. Xa sowulahlile, forgive yourself. Hallelujah. Ngoba kunabantu abathi balahlile beshiye izolo, kodwa babe bebhizi bezisola besenzala. Zixolele. Jesus. Ubabe bafundisi bami, ngicela ukuthi nje kanje. Believe me you, kunabantu abathi abangeke baze bamamele intshumayelo ephuma kubo. Jesus. Reason being, babambe ifile yami endaba. Uba ndangayazi into eyenzekile empilweni yami, bengeke ngiyeme kule pulpit. Hallelujah. Into endimisa kule pulpit, but I know what happened to me. Hallelujah. Ukuthi bona bathini, ngiyazazi na I'm in Christian God. Hallelujah. Dasixolela. And I move forward to the next. Uyayazi uba wena miya wathi, Yeah. uHananiya uphethe ifile kaSawule. Jesus. uSawule amehlo bakhe uyimfama, akaboni. Izwi likaThixo lithe hamba uzodibana nendoda kaThixo. Hallelujah. Dibana noSawule. Jesus. Lo! Yamazi lo! Akahleki lo mntu asindisiwe lo! Umbukele goqwela ndinakwazi! Hallelujah. Usho the man of God, the prophet of God, ibambe ifile kaSawule endala, akayazi bakwenzeke ntoni empilweni yakho. Bambe izolo lakho. Uzakuwa khoboluze. Thanibona ithe uThixo mandize kuwe. Angisaboni ithe uThixo mandize kuwe. Izolo lakho line-ability, line-tendency yofika kuqala phunya khona livale iminyaka. Izolo lakho kodwa kuba wenze i-forgiveness nesiqu sakho and izwi likaJehova ulibambile, lithi izolo lakho livalela, uthi wena uThixo uthe mandize kule ndawo, awusazizeli wena, uza nge-authority yamazulu, navule. Hallelujah. Ulindele urejectwa lihlabathi, uzawurejectwa ngabantu ekudala besensindisweni, babambe ifile yakho bathi not lo anawusikiswa. Hallelujah. Ifile yakho, forgiveness for what was today, ngoba lento iyaphila Glory to in Jesus. our life. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Iyaqoboza. Jesus. Umfundi ndifuneka ngokulunga inhliziyo namuntu ulapha namhlanje uyazi into ukuthi ipast yakho ebaleka iyoma phambi kwabo ithethe ungekavuli imlomo wena ibe sebathethela bagcwale ifiye ke ngoku. Jesus. But asinawuya. Glory to Jesus. Hallelujah. Siyamazi lo uyasela lo sinawuya. Uthi xhome izandla. Yes, benqilile izolo kodwa emnqilweni wami ngifambe izwi lithi maniphakame namhlanje nothi uyinkosi. Hallelujah. Bear in mind, Saul was in a journey, he was in a mission. Ngamanye amagama wenganxibanga tie na suit, ngamanye amagama wengayanga yokuxhoma izandla, wayohlasela abantu abasindisiwe, yadibana naye le nkosi kulo jeni. Lo mntu udibana naye phavele enxilile nebaxhoma izandla athi ndive ilizwi lithi uyesu uyasindisa. Eyikhole futhi ngomso xa esafika kuwe athi yivane mazulu
mamelani liphilizwe ikholwe subamba yena babizwe xa ukubamba umuntu Hallelujah. webambe uSawule kanti isize time kaSawule achinjwe enziwe uPaul abalo muntu umbambileyo kune breakthrough zabo ezikulo muntu uncilileyo udlula kuye uyamrejecta wena ngenxa yepast yakhe kanti kunomuntu osafarishayo ebandleni likaKristu ulinde lo muntu azafuna ibreakthrough. Hallelujah. Sincede uKristu. Jesus. Siyahlala phansi. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngcwele. Sisho akumandi. No. Lento ngikwazi udlala ngayo. Jesus. Ngingadlala lento zonke not level. Hallelujah. Abona xa ukunecebo kaKristu. Mfowethu awufi. Ukuhalela ukufa awufi. Hallelujah. Glory to Jesus. Jesus. Andinaxesha lokwenza inzomi namabali. Ndiyakhawuleza nohamba apha kwenziwa khona amabali. Hallelujah. Ndikushiye umuntu nenzomi zakhe. Exesha endandisenza standard 8. Ndize standard na grade. Ndize standard. Kwakhe kwanexesha loba tatamu inorth ijike ibe isouth, east isouth ijike ibe inorth, east ibe iwest. Into zonke zibe ngathi asina meaning ebomini, ngathi including my own life. Jesus. It was a time of exam around October, November this month. Yeah, we exam. Ayithatha ibet 12 volts angene egalini la mna basemonti amabobo sithi ngamagala angene egalini la dalivula dalachika galela ikomiki yagcwala amanzi ebet dachika nyanga hlala phezu kwebet ngayisela eza shoba indijikile azungena mntu yanditsha ibetri acid esuswini yanditsha xa uhlelwe yilento ungayosifika abona akwenzeka kuyona kusengenzeka kwalisaphila Hallelujah. akwenzeka kuyona kusengenzeka xa siphilwe kuKristu kwalisaphila Jesus. yanditsha ibetri usuka ePhumlani ukuya eFree Hospital is about 15 to 20 k's. Ndofika eFree besijonga uPens wami bathi sistrain ukuthi lisinde kanjani abazi. Hallelujah. Lento kwakulisine ensukwini kwafika omama basewisile bengezanga kum utata wayeleli ngapha leli kwelicala emphethi bangena kule water bamama bathandazela umuntu wabo bamthandazela baphuma akutshona ilanga dalala naye kwalala ebusuku kwafika isandla nezwi zivule iBhayibheli. Hallelujah. Sabuzwa kwesisandla kukho ipilisi kwelinye icala kukho iBhayibheli. Ngathi phakathi kwale pilisi nelizwi usindiswe ntoni? Ngathi namanasi balali kude noThixo. Hallelujah. Awucimi ke lo mbono noba sendiphina kuhlala uvuka umusa wakhe. Hallelujah. Ndikhenda kude noThixo Jesus. kodwa yena akazanga andinqaba. Ndikhenda kude noJehova ndikhenda ngena ekufeni akandishiye wandinyothula. Hallelujah. Ngokuxelela nobaninzi abantwana emveni kwabo abawaselayo amanzi ebhetri ababuya bafa. Jesus. I am still standing. Lento isenamandla mfowethu. Hallelujah. Udlala ngokuthanda ukudlala. Mamela mfowethu ungayenzi impazamo yokulindela abantu bazawutshona phansi kwezitulo uzuqonda ba lento enamandla. Ungayenzi impazamo yokulindela abantu bazawurola apha uciba fana bana ngamandla lawo. Hey! Jesus. Lo mandla lawo
ndingahamba ndiye eMozambique ndowathenga ayathengwa ndingenapha niwe nonke ninapha Haleluya. wakhathe amandla ngoba amandla ayathengiswa Haleluya. sulandela imiracles sukulandela izikhaneko into ezenzekayo Jesus. landela icebo likaJehova Glory to Izwi Jesus. lakhe hlala kule ndawo uthe uThixo wawushuyelwa khona wayifi ngaphakathi lakho Hallelujah. lisithi yebo Nkosi nami ndiyavuma Glory to Jesus. hlala kule ndawo Hallelujah. noba bayarola noba abarolanga uba kuthetha ilizwi hlala kule ndawo ngoba linamandla Haleluya. ndiyavala ndiyabhoti wam Jesus. mna ndikhe ndababona abantu kwelinye ibandla elikhulu berola betshona phansi kwezitulo bathetha izilwimi bephansi kwezitulo xa bevuka phansi kwezitulo bathi njengobheki lomntu ungaconfuswa zii-miracles confuswa zii-miracles lento isemandleni yokubamba izwi nokubamba izwi ufunde umthandazo uzingise kuwo ufunde izwi apho ungaqondiyo khona uchwechwe Haleluya. uye kongaphambili uthi ithetha ukuthini lena ngoba izwi xa ungaliqondi lingakwenzisa izinto ezininzi kanti wenziwa ukuba usalifunda kwilevel esezantsi Haleluya. loo nto kubekwe iinkokheli phambi kwakho ukuze basikuncede Jesus. uyaziqonda lento uzilesayo uthome ndingaziqonda kanjani ungekho mntu iproblem abantu abalifuna abaziqiqi bathi bazifuna athi nam ndizibambile akho mntu phambi kwakhe mhlawumbi nalowo phambi kwakhe akazange aliqiqe Haleluya. bangaliqiqe kwasayena Jesus. ndingaliqonda njani khe ndadibana mna fundiswana nabanye bathi ubhaptizwa lunto Jesus. cela uvale Out. bantu basekamva Yeah. into kaThixo inamandla Haleluya. ivangeli lisaphila Jesus. noba bayalifuna noba alifunwa kodwa lona liyaphila Haleluya. namandla ivangeli ukuze uliqiqe ilizwi ukuze ube neability yokubona yabona lamagama abhaliweyo phaya eBhayibhelini kunento efihlwe ngaphansi kwawo lamagama ongeke ukwazi ngemehlo lenyama ukuyi-understanda you need umoya oyingcwele akutyhilele uyamazi ukodwa eligama lithi kodwa lithi bashumayeli masishumayeleni ukodwa singadluli Haleluya. uzaphakama umama athi kodwa ambeke aphakama utata athi kodwa ambeke indaba yini within ukodwa umoya oyingcwele uyambula Haleluya. kodwa xa ungabhaptizeshwanga umfumanapho umoya oyingcwele Jesus. phambi ubhaptiza uzamfumana njalo umuntu ozakwambulela iimfihlelo zamazulu uzawuhamba uye kubaprofethi uyozibuza bantu ngubani kanene sizawudibana nawe ungapha ngezantsi apha ungutata omdala bekupheyitha Haleluya. akupheyithi lahlekwe yi-identity glory to Jesus Haleluya. kumnandi ukuthetha ngento oyaziyo andinayo experience yotywala andizange ndabusela utywala kodwa when you come to into zikamoya because I've been there angeke ndiconfuse nakancinci Jesus. nam ndike ndiyayazi uba umntu ongutata
uyalithwaliswa inapkeni enhloko elazi balinapkeni kuba namhlanje ngiyithwala inapkeni enhloko xa ungenathixo into zonke ozenzayo wenza izinto ezingalunganga uthatha izinto for granted awunathixo awunayesu uthwala inapkeni enhloko olaziba linapkeni eli lifakwe emntwaneni lenzelwe ubaba ulithwala enhloko akela yenza lo andithethi ndiyazi xa ungenathixo uthi tata emntaneni ungutata omdala uthi papa utsho emntaneni umhloniphe uqomo lo ukuthi tata malithi papa uyazireduce back to childhood ukhetha uteketa papa yakubona usakhula awuzange waqala wathi tata wena uqale wathi papa usakhula you are reducing yourself uzenza kwilevel ba ube umntwana because utheni you don't have the Holy Spirit wenza into engento lento ibe ngathi ayisaphili lento inamandla lento iyodwa inamandla ithembeni ivangeli inamandla lento iyodwa Hallelujah. My God. Hallelujah. lento akuyona entertainment lena akuyona into yokudlalisa Hallelujah. akuyona into show off lento akuyo competition lento hlala kule level ukuyo ude uThixo akuphusele to another level ngokwakhe kwamba nawe uThixo jonga mamela endaweni enoThixo akukho umuntu oxelayo bakule ndawo kunoThixo wena uyafa apha kukho uThixo ubangabana apha esithatweni kunabantu abasamana besikwe iza apha kukuThixo imawuthathise ngoba xa ekhona uThixo uzamuzwa uThixo khona. Hallelujah. Nothing wrong with visiting. Jesus. Visit, but visit with the idea ukuthi na the fruit ba uThixo khona na. Hallelujah. Ufike ungena uhlala khona uThixo ngoba xa umfuna uyafumaneka. Jesus. Ngoba umfunayo uyafumaneka kodwa kusamfuna umfa ngoba se next door. Oh, wait. Hallelujah.